Natural Samoa water, the taste of nature. Unwind your busy day with a cup of royalty. Royalty. Complete satisfaction with every sip. Fatu foi ia o lo maua mai nei fasalaunga. Ia mai se foi tai tai o tatou malo e pe ona masi atu ia tunu I fafo ia. Pa malo so I fu abi ia le atua. O mpai on fasa polia mai so I fu ma le ola. Ia to I faa wawa ia tatou. Ngā luenga tau abe pe ona bala wina ai tatou. O leo tatou to ai tau nu o mai le asfarai leo le vai aso muli foi po le vai aso lontolo le masina o aperila I lana fōlaunga. Ia e atonu wa iai foi a swinga le nei foi vai aso. Ia e tūlanga masani o whatatanoanga le fionga le taitai o le malo. Le foi wa utula I mai ai ia ona ele o tui pōmala e. Ia o lo malanga le fionga le li pāle mia. I ona tonga fitinga pa fō mai. Ia atonu wa leva ona tatau ona fionga le li pāle mia. Ia tonu masina taluai. Peta iane o leo maua nei lau. Ia atonu le mafuanga le nā wa silasila mai ai. Ia o otula I atue. Whaawa wina le taita inga le tātou malo. Le nei fo I tasi ma le awhal vai aso. E to e se ai le fionga le li pāle mia. Ia vi ia le tua. Ia atonu o anga masani lava I vai aso taitasi. Mai alfontanga le kapeneta. Ia o le whaalau iloa masani foi. Ia a ngā ia tātou a inga tu sala. Ia ignisi o whai unga ma whainga whaabai. Ia o lo o lima taita inai. Le whati nonga le au nanga le malo. Ia ai mai se foi mo le atinu. E wha amaru sia pēle wa inga mau al tātou malo. Ia wha manino ma wha amala malama. Le pito la au politiute al malo. Ma nisi nei o ngā whono le tātou kapeneta le waiaso le nei mo se fia I tātou ainga tustala. Ia mai se foi wha whongwhong tāpua I mai o le tātou watunu. Mo mua lava ia ele toi pōmala e le tāpenanga. A le tātou watunu ia walea ua tātou whaitau waiaso mamasina. Tātou to aitau nuu. Ile aso mua yuni le whaamanatuina o le onosfu whātau sanga. Talu on tuto tasil tātou watunu upol tātou malo Samoa. Manatu fo ele I whaingo fia sa ilinga malo. Tātou tua ia o whapena ona o lo o tātia mai tia sa lato sa ili le toto. Ia atono o lea wa tātou ai whaliseu. Ia ai se e maau mali. Ia ona o le lato fo ia sa ilinga malo. Ele o mawhai la ona pū mo o ai ma tuu I lalo le whatau al tātou tuto atasi. A tono le tuto atasi mua nei al tātou whainga malo fō. Ia mamaita wina pea. Ia e pei wale ave ia il whatau. Ma le wha mua. Ia o le foi lau whatati ia il tātou pōkalame whai unga le kapeneta nei vai yasu. Ia ua a mata lava tātou pōkalame I le aso luas fului vau me. Ia po le asfaraile. O lo o iai le fuafuanga le asfaraile le aso lusu I vau me. O le a whai ele sa vali mo au ta alo umalava. Ia I lumo al maota al malo. O na sola ia I le aso nai. Ia I le aso tolus fulo me. O le a tatala aloa ia ai foi. Ia e maisi ai foi o painga ta alolo. Ia ia tātou
tonu ele o toe tau whailo fo'i i al tātou ngā luenga le ofisa le fono. Ia ai mai se fo'i al tātou ofisa e tua i aile maota al palemene. Ia o vaenga umai ia o lo i aile fufuanga. O le a whaatino ai a tātou ta alolo. Ia i le aso to ona, le aso tolu sifulo me. Ia mo le tatala aloa ia fo tā pena atu. I le aso ngafua po le aso mua mua iuni e tatala aloa ia ai ia le maota fono. So o male asai le aso tolu su tasi o me, ia o tātou sauninga o le loto whaafitai, ia i le ho le tupulanga le whakasa. Ia tātou to aitau nuu atu i le aso mua mua iuni. Ia o le amata aloa ia ai ia le whainga rotu fo ia mai se fo le tala aloa ia o le tātou tuto atas. Ia paenga masani o whawhiwhianga, ia o sisina o le tanga vai, ia o tunga fautasi. Ia ma le konset tele, ia e whaatino ina i luma o le whale o le malo. Ia ato no vaenga ia mata penanga ia le tātou whainga malo. Ia o lea ua maea ona pamani aloa ia le tātou fono le tātou kapeneta. Ma o nei wha moe moenga uma, ele ngata e wha manatu ai le tātou tutotas. Ai wha malo sia ai le tātou loto ngata stas. O le tātou whaasino manga, ai mai se fo ile anganu, wha Samoa. O nisi fo i o vaenga sa whapena o na whamaunia le tātou kapeneta i le neiva yaso. I o tātou whainga whaavai mō ngā luenga whaavai taimi i Australia ma New Zealand. Ua whamaunia ai le tātou kapeneta le whaawawina o tatongi fuapau. Ia mo le au nanga tu maoti. Mo au nanga tu maoti. Ia o lo of so soani pepa il whatinonga o pepa au malanga mō ngā luenga whaavai taimi. Ma ua pa maoni ai ia le whaonga ina o nisi o tātou recruiting agents e tolu. E au fi ai le tātou Pacific Workforce Group Limited, o tātou Potasi Development Trust, ia ma le vaenga le a taimali e Charlie Aliki Westerland. Pauwi o tātou recruiting agents, ua wha maoni le tātou kapeneta. Ia awa fo ile tāpena ina o alo mawhanau, ia mo vaenga umalawa ia i le malanga atu i whafo. Aile o mawhai o na abe ese i pele to atele o tātou alo mawhanau o loo a ngā i whafo o tātou Seasonal Workers Program e a ngā i lava i tātou lima su tasi tū malo ia ma tātou fon whaamai o loo whaawawina pēa i al tūlanga le nā ma a tonu o le endorsement lea mal whaamauninga al tātou kapeneta i tātou company e tolu ia a tonu o leva o na lātou ngā lulue. Ia ma olo iai foi le lātou sao tāua ina ia whaawawina pēa o le tātou ele vaenga ia to atolu le whatinonga o ia au nanga. O nisi o mta upu sa whatanua ina ia o le awa iato o tātou whongwhetalai ia malana au malanga e whai masui o le fionga i le li pānemia ma le malo Samoa i le whaamanatuina o le fu o le malo tutuila manua. Ia o le awa iato o le afionga le whongwhetalai, ia o le whaamalusia pēa o tātou so tanga whaaleanga nu. Ma le vāle lei ma o tātou tangata anu le mālo tutuila manua. Pei o na ave i el whata ua tātou whainga mālo. Ia ma o le vai aso le nei whaingo nei vai aso. Ia o lo i el fuanga i whapena o na whaatino i el nei whamoe moe. Ia o tātou mālo tua oi fo. Ia o tutuila mamanua. O isi o vaenga o tala lata mai i le atina e tele ai el tātou mālo. Sa whaatino le asia singa el tātou mālo. Pei o le komiti whakapeneta o atina e tele al mālo por CDC. Ma o nisi ne o vaenga sa mai tauina al whaatino ina. Wha solo ai le wha ngā solonga. Ia sa sia le tātou ofisa forward pa tupetu tonu i uloloa. Ia mai tauina. Ia wa ono 10% ia le vaenga o le ngā luenga o mai e whaatino ina ma o lo iai le fufuanga o le sa fufua e whaamaea ia le ngā luenga i le masina le nei ia peita i ane ia ona o nisi fo i o lu i tau o lo whea ngai mai lato ia o le o mai e fo na o mai lato sarasanga i tono komiti o tau funga e toi fitu una i le aso ia e au noa ma se isi tau wha o popo ia mo le ina ia lava le taimi
e whaawawaina pea ia o le ia le fufuanga o le siono masina o lea ua koe tuina atu e whaatino ina ia mai ai a le leile whaatinonga o le tātou wāti nae le nei o le au ngā ia ma le tāpenanga tātou paltupe wāti nae ia e tāpena mamau ia o loo iai foi ia ina ia iai se pale e whaatu mawina i pea au nanga tau tupe i taimi o whaalavilavi whaanatura. Sa mai tau wina foi le forsanga le tātou paltupe o tututonu wan nafianga i komiti o tau funga ia wa iai foi nai whaale tonu o le tātou building le nei ma ele ono whaatali iai a tonu le aunga tonu le nā ia wa tāpena i foi ia le tātou tāpenanga lea i uloloa ma o leo whainga o le vai ngā tupe o lo whawina ai le tātou whale lea ia tolus futasi miliona tā lalon tau. Lona lua sa whaatino le ase singa al tātou whainga malo i le pampensini al malo ia atono ele toi whailo foi ia o nisi nei o ati nae ia o loo whaawau ai pea ia lon whaatino ina. Talu maina te tala il tau sanga lua olu a tolu. Ma o loo so longa lei pea. O tātou pausa lea po tātou vaenga lea i pampensini al malo e anga i uma i lava ia ta abale al malo ia e utu ina ai ina ia mautinoa ia o loo anga i pea tātou ta abale nei i le tūlanga tasi. Ma o nisi o le pampensini foi ia o loo mautinoa lava ia o loo saunia le lei foi pe malanga inga ai mai se foi whaatino ina o se au nanga al malo ai mai se i taimi o whaalavelave. Le tātou no fuanga foi le tuana i mato o loo iei le tātou electric vehicle charging station o ia nga ia i foi a tonu e le tue tau whailo ia o whio lolo foi ta abale tātou malo ia ta abale le tise ia tonu le update le tātou ina mai mato fontanga le energy board ana fitus fulu ono le whainga o ta abale le tise o leo wai tonu le tātou malo ia ma e au ona ia i pea tātou charging station ina ia mautinoa ia e mawhai ona whaawawina pea le operating o tātou baenga umaia. Ma o whai unga nei mā tīnae, ia e wha lia ai le whataua le tātou mālo i a tīnae ngā whatau li maina. A tīnae pūlenga le lei, ia ma le saunia o Samoa mo le lumanai. Ia mālo o ngā tasi fo i ma le tātou taiala o lumanai manuia o Samoa. Ia mā tīnae tali atu ai, ia fianga, masuinga ma ale alo le tai. Le tau mai momoli le anganga whaatai i matanga luenga ma ofisa uma. Ia o paanga ma tina ia ma le awhai ngā luenga. Ia o lea sa whaatino ina ma sa mātou ngā lue. Ia il tūlanga lava leo le ngā lue whaatas. E mo i lava e tā ua leo o mai o whaamaumaunga ma li poti ka peneta. Ai sili atu lon tā ua. Le anga i o le asia singa. Ia mauti noa o le awhainga leo le tupe sa whaamaunia le ka peneta ma le tala le tupe. Ia e peye o ngatasi fo i male mai moa ina ia male asia ina ia pole altu langa wa ia tātou wati na e whapenei a tonu tātou i fianga o le sa abatu le update a le fionga i le whaurulunga le tātou EPC ia atono na fo i wano fo ilo fo i le mamalo le atono ia i tūlanga uma. Ia, i le tūlau mabai atu, ia sa o awai atuai, ia i le launchinga, ia i le ale setasi o whainga wha mai, vaenga maoti, mo sota inga, wha matalanga, wha teknolosi, 5 tausanga lua olua 5, lua oto tas. Ia, o le lu ia sa ave iai, ia o tātou masani whainga wha mai, wha penei, ia wha ngā solo whataltanuanga a wau mai ia finangalo manatu. Ia ma le naunau ta inga le malo, ia awa lava na o se tusi. E au ai ma whauwhanga. E au ai ia wala e pui pui ai le atunu i tūlanga pa teknolosi. Ai o le naunau ta inga le tātou malo. Ia tino, ia tupu, ia ausia koe pa inga tau la ia tātou malo e a lai o na whausia nei whainga whaamai. O nai i mata au poe patino laba ia le vaenga ma o tio tupe ia o loo whaamai a pea ia le whaamatuina o tātou whaamama a venga ia pe o na iei tātou nono ngā tupe ma mātului
ia o lo whaatino i le tupe o atina o Samoa, o le whaalaputonga o whale, ia mai se whal tātou Samoa Business Hub, pei o nei ai le whaamua al tātou mālo. Ma o lo whaawau pe le whaasolonga o le ilo ina o tātou whaingwhaawai matu la fono. Ia o le tele o nanga e au fiele nupi wha, o le mtanga aluenga o whaalaputonga le mālo, o le mtanga aluenga o tupe, ma le whaltupe tono le mālo Samoa. Mo sila fia ia o vaenga ma oti o tupe, ia patino lava i le tūlanga le minista o tupe. Mo si fia sfultasi el portfolio o lo tatia nei lalo i lau baba ainga. Ma ese le tāu o ta iala ma le whainga whaavae nei. Ia o mainga ia sa ave i wha mua ina o mātou peiloa i mua ma le mātou finance sector sfultas. Ia sa ave i wha mua. A ngā i lava le wha aululunga, ba aipo o atu la fono, wa te tawa na ilo ina, ia e te tawa na tuuina mai, ia a wā fōi wha ngā solo, e ilo mwha ngā solo mwha tino, ina ia mwhai on tuuina atu i lunga o le palemene. A wā a tātou wōi le process lava le o le ilo ina, ma le suinga o tu la fono, e umatu lava le 5 tausanga le paia inga, ia o lo wha tino a le process. Au le lui sa ave le mātou finance sector. A ngā i lava ia le ofisili la tau le taimile nei. O le oka kopitu māsina, talu o na mata tu la i mailwhai ngā mālo. O ia ave ia ilwha moina ia mauti noa. Ia e lava le taimi e tāpena ai ia vae ngā uma. Ia olo tāpena mai fo il tātou komite o whaalawe o whafose. Tātou National Emergency Plan, ia awali tali atu al malo, ia fianga suau o matau o loa. Ile bebesi o lo tu la i mai tātou Middle East. Ia o le tualalo a male a foi. Al tātou whai ngā malo, ia ele ai se tu langa i wha poleina ai. I nei au nanga wa e pei o na mai tau wina atu i lunga o. Pe au ngalu o le ia o lo mai tau wina lava o lo o iai ave e singai. Tele o atunu, ia o lo o lava sa palai o tātou suau. O le whai unga o le masina le nei, ia e o mai e fo i leisia tātou top up o le tātou suau, o le kesi malkasini. Ia o vaenga umai ia o lo o avatu ai pēr le whaalo tele o tātou whai ngā malo. Ia o lo o le lei vaenga uma. Ai e eise taimi e le ilopo le vai asa fō. Ia o lo ta pena mai ai i el pepa fo i el tātou national o i el tātou vaenga o lo o pea ngai male tātou komite o whaalawe whafose e kako National Emergency Plan. Ia e tuina atu le lato li poti lunga le kāpeneta. Ia o ani vaenga o mai au fo i ona tūtilo iai. Ia au tātou iai pe nei vaenga malu i tau o le soifuanga le teimile nei le taua. Ia ele fa pe tilo mai tātou watu nuna o le malo. O le ngā luenga ma le matawha i o ia tātou uma. O le alaba e mai tau wina le tātou pe a kako woi tūlanga wha transport. Ia e tātou tilo i tūlanga o tātou wa alele. O lo whioa i mai. Lona lua tātou wa. Lon tolo tātou ta avale. A tātou wha abasenga ina lale tā ua vaenga umana. Tā ua tātou wa alele. Tā ua le lava o sapalai o tātou suau. Mai se foi mo tātou ma alele ina ia mautinoa pe e whaatino pe ale au nanga al whewa e tātou ba alele. Ia e peila wa ona mana o mia i lea taimi ma lea taimi. O tātou waa le isi me pitsili on tā ua. Ai sea, ia tele o loa o tātou wha moe ia mai atunu i whafo. Le isi vaenga ia o loo whaavasenga i le whaatau o tātou komiti lea. O mai loi tātou ta avale whewa. Ia o inaia batu waise anganga o le tualalo a tātou whai ngā mālo. O mai tau wina, tele o nisi ainga, to alima leo whainga le ainga, to alima ta avale. O le taimile ne, ia e batu pel tualalo. Ia o le alaba i tātou tele iloa, ma le vainga foi. I le tau o lo tūla i mai, ia e pei o lo o whaatupulia lava ma escalate le tūlanga o lo o iai ia le tātou le maa lea i Middle East. Ia ato no vaenga na e tau tātou tā pena mawai. Ai le o tuu lava le whaatinonga ma le whaawa wina ngā luenga le tātou malo ia mautinoa, ia lava le tātou sapalai, ia awa lava ia tūlanga umaia e pei ona whaatinoina i le
nei vai taimi. Ia, o atonu pauwi o vaenga o lea ua whaailo atu le tātou pōkalame, ia ai tu atu le manoa nei, pe iei ni fesili a tātou mata upu, ia, o le ata mwhai talitali atu, alo. Ia, ala o amata atu. Ia. Tātou pōkalame Singapore. Ia, Le mata watu la mata na le asu furu iba. Alu ele o le asu tosu tasi ai o le asu momo yuni. Le asu kukua mata pōkalame masani o la usini. O isi vae o le pōkalame uile o whaelo mai te mine o fian tātou pōtasi, fian tātou tulula, fian i au savari e tamata, fian i wha ai muhu. O inu mafio anga mala via. Monti noa mai va a pōtasi mai Amerika Samoa e isi au papi via mai tutuina na manua. haftai, ia, o tātou e pe to avalu ia le whainga o tātou komiti, whaululu ai te leo minista, ia i tātou komiti i tasi ia, i le komiti la leo tāpenanga o tātou whaafifianga mai ngā uma. O whaamautu mai e 5 ia vaa tutuila o leo lo fufua mai, ia o whailipu e lua whailipu lava ia mo tātou i nei, ia ele whai whaatau vanga o ngā o le poi ko a tau mawhai e toi au mai tono tātou whaafifianga i e pei o na masani ai, ia o tātou marching girls o le mai tau atu pēna le toa 5. Ia o loo iai le tāpenanga i siva, ma whaafifianga, ma pese, ia o loo iai tu malo i se vai, ia ma upolu, o loo whaatinoina. O loo iai le tāpenanga fo i tātou ba, ia a kongo le o maua le leile o whainga o tātou ba, lava ia o le stala mai tātou komiti. Ia mo le tāpenanga le o le whamoe moe le te fisiri ai. Le astona i le whamoe mai whaita alolo, ia, mai le tala ia le hausa fōpōi o le official fonga o whaitula fona. Fia ni lu mafio anga ua fōfua e whakini hoa le vaenga tāu o le tātou tūwhui ma le anganu. Ia, o lo o tātou wō ai tātou tō. Ia i polu masawai, ia mai se foi ia a ingal tai. Sfultasi tātou tālolo. Wa uma ona tāpena, ia o le foi wa uma ona whapena ona whaama i tū malo. Se a me sopina o le a tonu ua pe tasi leo o sauninga fo i o le tātou malo. I le talaina o se ngā luenga whapenei o whaatino i le vaenga o le tātou nganu i ta lolo. O le ale au o le whaamoe moe i ta lolo nei. Tono tātou masani. Ia, tātou masani lava i tātou whaaleanga nu. A musa, ma whaau whales whalsa, ia, anga masani e whaita alolo. Ia o le fesiri la, ai se a mea o le whai ia, mai se o le mauta tele o le tātou palemene. Ia o vaenga ia o lo ave i fwil wha mua, ai mai se lava. O le tafa tolu le o lo ave il whata o le tātou whainga malo. O le whaaleanga nu, o le wha keusiano. Ia ai mai se foi vaenga lava ia le loto i whale ainga o le tafa tolu lea. Ia o peila o ina pe e anga ia i se whata ua. Le foi la ua o mai lava le tātou wanga nu le tutonu i le tātou tāpenanga ma le tātou wha moe lea. Kasi a sini le vaenga le. O lo wingo le a whaaua o i pēa i le tala inu ni ngā ruenga te tele le mālo le whaatinonga o le tālolo pēna o le fuafuanga le mauta o le official fono o awau. Ia iso se atu nu ele whaaluaina se mauta o le palemene. So ne tasi lava le tātou mauta o le palemene e mai se lava. Ia o se tāpenanga te le ke le kako legislative le building le ofisa o le fono. Wa le bon tātia mai o le second phase le o tātou tāpenanga pe ona iai foi ia le funding le sa whaatino le alo whaawawina pe whaatu pe nei Australia. Ia mai se foi ia le whale tua iai le tātou whale fono. Ia atono le tātou mai tauina o ke loa pou fia kausanga o anga i pea le tātou mauta fono pe a mai ai taimi o malo longa anga i whale tapoleni. Ia ele matango fia ele mai. O le lava sa au tasi ka peneta.
o te tau na awe le whaata o mpatino loa ngā luenga. O le ngā luenga le na o loo whape na on whaatu peina la vai tātou lava tupe le tātou malo. Pokala ma tuto tas. Fia se tupe ua mai o ia i fuafuanga le malo. Mo sauni no mo ia so toro. Tā penanga uma mai lava wale amata me tātou pokala me mai le aso wharaile. Aso nae. Ia aso sa. Aso ngafua, aso lua, aso lupa. Ia nuna winga mai tau atu e ono aso. E 5 miliona o lea ua whaanganga mo le wha moe moe. Loana wa fionga le sui pale mia so atoa I mta pinlanga o tanga wa ia o le tato wa pokalama le fo ia le vaenga le sa fa pe o failonga tawa loa pe to afia ni si o tu silima ia le malo I le fa moe moe fa mon mole Malulu watu langi ele o maua ia kako di teo sia wini ili. Aelo ia lava le tato komiti whapitoa. Atone le o watu tato pepal kapeneta. Ai manatu o watu tato whaiunga le kapeneta. Ia o mai tau bina foi o le whailo. O se tasile o vaenga o tato tapenanga malpoka la me o tato tuto tas. O le amana ia foi o tato tamali I foi. Walewa on tau tua I le atunu, ele ngata o e ua lango mai tia sa, ia mai se lava e o lo so I fua le teimile nei. Wa fionga le sa fasile le ia fe lo folasanga ia pe o le minstau tupe le tusiale mai ale IMF so finangalo ia le tusile mai se le pe watele ai tulanga fai walanga mai le ngata la IMF ia le fuelanga mai o le tuanga I o lo oranga ia le malo ia tunga lunga fo swinga o atonga no lava swinga ia lo silsila ia matanga luenga o le office o tupe fa mon mon Weta o tu si la IMF. O ke ia le kusi mai la IMF. Au ke le kusi la IMF. O tato ma sani swinga ma tapenanga o ilonga o tu la fono. Ia le se mea fou le tapenanga o swinga o tu la fono. Tu la fono fou ma tu la fono fa vai o lewa ona iai. Nga I mai alfa I ngā malo ma minista ma vaenga I le latou ana watau I tūlanga mai o io. E iai ia issues ma whapita uli manai vaenga e sau ona suianga iai tūla fono. Ia atono I ngāia fo ele se mea foula. Ia ngai sau whamatalanga I le mta apulava lea ua au mai e fo. O la uia tala. O le ai whanga solo tato internal process. So se tu la fono le fo I kako wilo I longa kako ku la fono au tu constitution. O le ale process masani. Tala noa. Whaatala noa ia fo ia matanga albenga. Ia o le kaimila o consultation. E mwhai o ngā au wala mai la isi leo ia I whako atu. Ia leo wabe oso mai le IMF. Ai lea I whaatino ala ngā albenga whaaloto I whale la tōbia. O le ano whale o suinga o tu la fono. Mai pea sa o whaailo le taimi o whanu. Ina ua o wo o mai pae inga le nei. Sa fono le mato finance sector. Whaaululunga o mato finance sector. Sfutasi. O la utala sa ave e whaamomo le mato agenda. Nga I le whaaululunga. Va ai po o atu la fono. Wai make o mai kongo le asa e tu la fono whaawalu. Nga I la. Toi au mai le ia lisi o tu la fono ngā kako portfolio sfutasi ia. Au mai la ion whaapasenga. Po le alme ave il whaamomua. A tono ina lea sa au mai il tato tu la fono le blacklist. Ngai sa o tau sisila iai. O le tu la fono mua ale na ale pae inga le nei. Na o mai lo abatu ilunga le palemene. Mai il tato finance sector lea. Le alai wha solo. O tu langa lai tato faltupe tutonu. Ia atonu wa mai a foi na ma tatanua ma le fionga le kovana. I le pae inga le sa tu lai mai e foi teta inga le fionga le palemia ia fiamena omi. O ina sa amatala ngā ai ia swinga nei. O le foi la o mai matoe wha awau. Matoe wha awau ia swinga nei. Ma o le kako process ma sani e so stu la fono e fo i loilo. Pe ai ni swinga o tu la fono.
Ia ole o te i le tusi mai o le kako IMF. Ia o le IMF fo i tūlanga lava ia i vaenga uma i paanga. Ia i lo tūlanga wha minista o tupe i te tono le malo o a o le kōwana le IMF. E o fo i la i le kako World Bank. E o le kako ADP. Ia o kele i kusi le IMF. E il kai mea kusi mulmule le IMF pe a pa mautu uma kako internal process o le ilo i longa o tato Central Bank Act. Ia ona faila e o le faso. A o faisinga o kei. O le ilo po wainga ngali kia i le kusi. Ia o le o kusi mai le IMF. So ala o uma o ngā pel pa amalamanga le IMF. Ia a tono tato pa anga to tino i o tato waleva fo i o na tato fai pa anga. Le tūlanga lava i o tato talo tupe ma vaenga uma. Saifua manuia lau fionga i le sui palmia ai tomo atu ia a ofisili fa molmole lau fionga i le tūlanga le ngaluenga whawai taimi o le wa mau atu o su onisi o suinga fa molmole pen whai o na hau ili mai i tūlanga le ngaluenga whawai taimi po le lawai tu mau lawai i tato ofisa o fono whaavai ia le filifilinga fo ia o tangatai malanga fa molmole. Ele o iei se sui ngal vaenga le na e mantua fo'i ia e o mai fai ngā malo ua ke le ainga ta ape tua le filfilinga. E o mai sa o tato employer so i koe nu umala le fanga. Ia o le tūlanga lava le tupu mai lo se lu i tau pe a alu ia se tato alum whanau ia. Ia kula i mai lo tūlanga ia o le pei onga whailo foi la vea le ta vale kula i mai ngi whalabelave i kulanga foi wale usta ia foi tūla fono ia tunu i whafo. Ia onga resort mai lo le al malo e tūla ia tūla malo i whaatino la ngā luenga. O i la lento ta pena ai ia whainga whawaina ia mautinoa tu i tua le whiwhilinga. O alo mawhanau e anga ila al pokalame le Australia ma New Zealand. Ai o loo mai tauina, o loo iai pea tato recruiting agency wa leva o na iai. Ma sa umi na matou whaso ai tono le kapeneta. A wha pea o iai le au ta singa le kapeneta. E tu utasi tua le whaatua tuanga i tua le lima su utasi tu malo. So be it. But ona ole mai tauina male amana ia male aloa ia foi. O nisi nei o a foi kako recruiting agents. Wa leva ngā lulue o le foi lo ta pena tato MC o lia ta iala mwhaing whaavai ina ia mawhai ai. E lima ta ita ina il whaatino ngā luenga lea. Ngā ko a kōlu wale o leo ta puni whai to. E le ko iengi si kako recruiting agents. Awa o le mai tauina. O le foi au mai li poti yalo mawhanau. O le mai tauina, o isi recruiting agents, i o sa ili e kupe. Wa ise fo i la kofi on top. Ia, matu i titi ai le vai ngā tupe o le mawal tama maltini. Le anga fuafua e alu i fafu. Ia, e sa ili malo mai e koe au mai tama o ainga i lona ainga. E pe o vaenga la ia, a o le o tapu il tolu le. O nga e ta ua le la tau fo i ngā luenga. Wa leva na ngā lulu e matatou. Employer sifa. Le vaenga lava leo ngā luenga whawai taimi whamolmole lau fionga o leo te manatua le foisa tūla i mai le foil minister o tupe mga luenga whawai taimi le pai inga o mawai. E iai le fi awheta la le whape tutongi e le official fono whawai mai le malo. Ia whape fo i le limas fulta la restala tangata ua whamaonia la malanga i ngā luenga whawai taimi. Po tu mau lava vaenga lea po le ase silsila al malo whamolmole. Mau le apeta la. O le apeta la le a waile tu sa umai tu malo e lima sutas. Ai ale tu malo e le mana e afia le pokalame lea. Ia ele se mea la atongi e fua langa apeta la. O le apeta la e mai le fono whaamai. A nga i il tato mtanga albenga tupe po o a nga i tonu le MCO. Wa o le tato vaenga le o le seasonal workers le sa i lalo wha amalo le tato mtanga albenga tupe. O le poe fo ia i lalo le baba ainga le tato MCO. So e a nga i la le ape ta la. O lo ia i pea tato tau o mga endorse kako revenue board kako limas futa la pe a wha pe o mautino. O le amalanga le tama le malteine. Recruiting fee o le wa uma ona endorse ma whaamani el kapeneta versen is full wafe. Ile ale per annum. Tau sanga te itas. Is full wafe. Tala.
La le tūlanga i whaatino ai whamolmole lau whionga. Sulu afe le tongi e tātou recruiting agency a. A ngā i le MCO, paila ian whaatino le latou ngā luenga. Ea, E mawhai ona whaatupe mai lalo le atina e miliona tāla o 2 miliona tāla pe a te asa pai on whaatupe mai a. I tū mālo lawa i o lo o mana o e a waitonu pokalame. whamolmole lau whionga whaftai lau whionga le whamaninonga o vaenga le ngaluenga whawai taimi. O le sia o whesili whamolmole le ia whea i mata upu sa unoa pe na fola sia lau whionga. Ia, o le whesili mua whamolmole lau whionga o le waalele le tapisai nei. Le waalele le whapea e whisota i ma le ali i whaiata tifanga le o Matt Damon le whapea le sa taunu umai le asolulu. Ia o le sia o whesili whamolmole manua o le alawai i le waalele. Ia o nisi o ripoti whamolmole lau whionga whesili ngi ai foi. Ia le whionga le ali i palmia. Pe mawhai ona whamaonia pe mo i sa medvac. Pe sa o le waalele na malanga whapitoa mai e si ima i ai foi. Pe si ngase ai le whionga tai le tunu. Se i o ngā le manga lua lau si. Le se i o tali mō mua tu si ngā mai le whionga le li pāle mia. I oe, sa medivac. Ia atonu o tūlanga māsani lawa ia ina ua paifo ia na siaki nei. Ia walewa o ngā overdue langa malanga e pai o na siaki lo na vai fo i o lona au fo i lesa ta oto. Ia a oisi vaenga le nā o lesa siaki lawa i nei ma mai tau winai. E aina i totu ngā fo i le vaenga o lona le vau o lona patuanga i longa mama. Ia tonu vaenga ia o lo oa fo i lea fo i sa iai le whaamaoni al tatou kabineta. Ia ole a medivac i whapole sa iai le kako au o nanga masani a. Ia ole lona lua o lau whesili. Ia kako private jet le sa o mai. Ia sa wasa tau nu whaatasi mai lava i le aso lava le a mato iai o le whae ina o le whionga le li pāle mia. Ia sa au silingi ai fo i le whionga fo i le ofisili le pole ale private jet lea i oe e iai le au malanga sa malanga mai. Ia atono o lea iai le tātou ocean strategy. Ua uma ona sainia i tonu lava i al tātou matanga alwenga o sisi o manga. O lo iai le vai ngā tupele le funding na lea le ua uma le sa sainia le MOU i le auli anafi. Ia o lo iai le vai ngā tupe elua te sima le 5 miliona Amerika. Ai le whaapela na o Samoa. Ia fia uma i al Pasifika. Le ala sa malanga mai anafi sa mātou wheiloa ai le tai au anafi. Ai le imwhai ona o au vai le saini ngā lima. Le lava sa whea ngai ma le whionga minister. Ia ale bena ale. Ia le matanga alwenga. But o le au malanga le nā sa o mai. I le private jet lea. Ia e pai asinto o tere mato au malanga, le lato au malanga sa mātou wheiloa ai nei. Au nisi o paenga tā ua ina ua o mai foi le mta upu. Le tā ua le tā pena o tātou i vaenga i o le sio manga. I vaenga te tā ua na whaasau ina o le ati na ele nei e valu i a site. E valu site i to tonu o lo o identify le polkalame le nei e ao o na whaasau ina. Ma o lo iai foi le tāke i o atu lua o tolu o ea. Ia kaunga au sia le tolu sfupasene. Ia oni vaenga fo i sa matou sa ofa mawina fo i le tūlanga o iai tā penanga o le hoi tā pena tātou 5 sutasi tū malo. Sa ave i le tū alalo tātou International Conservation e Conservation International. E te tau o nā ngā i pia e whaila tō forasanga i e te tonu o pokalame le nei ai tū malo taitasi. Ina ia mawhai o nā whaanga ba aina o tātou tangata. O leo o mai o tātou i tū malo o mai lato projects. O technical projects ia. E tā ua i o le guidance o tātou expertise ia. Pela o na iei mai ngā tupe ia. Ia mai se i fuel tātou vaenga leo le Conservation International. Lau te tasi lau whesili whamolmole le tūlanga lea i le awhionga i le taitai o le atunu.
O lea lai e anga waalava la ia le fundinga o le medveka le fionga i le palemia. Whatupe i le malo whamolmole. Sa o le, e mantua fo i o lea sa malanga le fionga le pale mia i lana malanga mua. Ia atono le lava sa tungi na lava e ia malona ainga. Ia atono le teimi le nei ua mana o mia i lor so soani al malo. Ia. This is one of the privilege whai o ngā eligible lai fo i al tai o le atono. Ia le lava sa whaatino ina i lava e kapeneta ma whaavai ia i le whaamaoninga al kapeneta. Mulmole o le sia tamata o puol tūlanga lea o no lau fionga o minista o tupe. Whamolmole le tūlanga lea i le OGG funding o na watele reporti o whaapea mai e le i whaamatu o le wamai e o na saini. Ai le i whaamatu o no le Italia i le mtanga luenga o tupe o le si vaenga whamolmole o le a o ngā anai whanau i a whianga tū maul soifua le lo tamwhai. Pe o se mata o pual ua fesilingia whaamolmole lau fionga o le wato e mai le lato whasisilanga whalau i tele. O lea sa atu ue a eile vai aso le na tea, peitai. Ia o lea fo iwa mai tau watu i lunga o le upenga ta whailangi a lo tamawhai. O lea watu e tolo po o lea ai o a o ngā whanau i a whianga tu maul soifua. O na o lea la vai talia ia le lato tupe le whapese la wafen whaamaoni atu e le minista o a onga. E se mai le ono suli maa whele anga wa aila lo whamnui anga mai malo whamunmole. Ia. Onga o le fo kiki lo koe manga lua lau sili o le one government grant. Ia atono le toe whailo fo le sa whailo manino le fionga le pale mia swinga o whaing pāwai. O lea ua se e mai fono pāwai i le whaatinonga tato one government grant. Ia o le saininga la wa fo i o malienga o le isi vaenga telele na o lea sa alo i eile mtanga alwenga ina ia mautinoa te unga tupe. Ai mai se foi funding agreement ngā lua i foi al tātou lo ia sil. Ina ia mautinoa. Ia o lea ia foi ia mautu uma paenga ia mo le signing o tātou agreement. A kako o i tu malo, pe fa lau ku malo, lau ku malo e fa lima ia agreement e kaunga signing. Ia o le si issue ke lele ia o le fa mautu ina o te unga tupe. A wa e alu sao, o mga signing le funding agreement. Au mai anga i il tātou mtanga alwenga o tupe, process the disbursement na mtanga alwenga o tupe. E ka kaunga whai for process wa umanga nga iai il tātou te unga tupe, e pe o ngisi mai nga lo o tile iai. I le tūlanga lava ia o le tātou vaenga tupe le alo tamawhai. Ia e tā ua se i opso tā i pea i la o ofisili, i tūlanga lava lo iai o le lava iai le vaenga tupe mo le tātou lo tamawhai. Ia o le e tau na ave i wha mua pea wha pea o le nā ua tuitua tuitua le amatai na wa o ngā ona tūlanga tau se leni. Ia, peo. Whamai atua ofisili whamolmole. Ia, se isau noa ia lau o fionga le tūlanga le sa ia i le tusi a le ofisili o mtanga luenga o tupe. E anga i o le minista fo i o soifua malolo i na whapea le ofisili. Tūlanga i ta avale po le asau fina ngalo whamolmole manua maola o noa whaftai. Ia. Mor silfia o tātou ta ia lau whainga whaavai por kako vehicle policy e sau whai lalo mtanga luenga o tupe. A whapefi whatau ia se ta avale a se mtanga luenga. Ia e au mai le pi kai i. Au mai i mtanga luenga o tupe. Ilo le mtanga luenga o tupe po lea wa e iai ia i tu ainga ta avale ai e whaapitoa mo minista. E iei fo i tu ainga ta avale whaapitoa mo whaulununga mtanga luenga ma e so i. O ingala ta iala le na e whai eila le check. A whapea lai mai tau watu ta avale le wa au mai i le mana onga lea e le ofetawi mal whaing whaavai. Ia o ina lai a nga i eila se a foi se tualalo foi ele mtanga luenga o tupe ia ia le treasury report e ave anga i tātou kabineta. That's the process. Ele itusi ia le matou ofisili anga i minista. Sa tusi anga i le ofisili. Po director general ai mtanga luenga soifua maloloina. O anga ale na o le internal process. O lai o le CEO, i le CEO.
Ia mantua foi ia o le CEO foi le ale tato mtanga vengo soifua malo loina ele ileva foi ona tula mai tonu ia vaenga tau foi ona lava i foi le silafia ina ia mautinoa o le advice ma le fautuanga e abe i le minister ia sao ma le ia atonu le tā ua le nā o le mta upu foi le au umon matou feiloa ma tau whailua i male whionga al minister, ia mai se foi lana CEO ma lana pūlenga, mai foi la ubia whaululunga mal mātou foi a mea so ala pūle. E lea ia se whawhita au le le iso na fō, ia ale fō sa mo, e o mai kalangoa aku, kalangoa mai, ia ale nau tainga, ia o mai e yeile au ta singa, ma mau ai se whai unga le lei, au ai ne i bāl fonga ba ma vaenga ai lo manino a vaenga mai tātou tai ala whaimpa vai. Tai. Toi whāna ia o mata upula o whionga le. Dai toi whālawa, le o toi le toi. Sini mō mua tu le fuafuanga fōle nei o tātou wa le tele ia fia au mai. O le tūlanga fōle nei le au whai sea lima se lau tā la. Wa o le sai fuafuanga e te malanga manisi fō i o wha moe whairoa i mo le tātou o tunu i Australia, Amerika ma New Zealand. O le o feo ta o toi, wa e ile whilo inga ma le whionga le pānemia le whape mai o le whautuanga mai i e fo i o wa aia tūlanga whape i tūla whono wha malo. A o feo ta o toi fuafuanga le e whatau nuu pe le tau nuu. Ia, anga o leo ke paia foise o whamani no ngā ko paenga uma. E le o tau fia, ia tātou tangata lava ia o le manga o invest tātou pālele. O lo o iai le kako platform ai le online system le a fo ia le tātou UTOS. Impai lava o ngā whaatino e lātou ia pēr whapengo fo mai New Zealand, Australia, o lo o vanua le mea nā. Lona lua, a whape malanga mai tangata o ainga, ia impai foi o ngā o mai ma o mai vai ngā tupe lea, o lo o tala le tātou UTOS. Lona tolu le vaenga lea, o le mana o ngā ia tātou tangata i Australia, New Zealand, America. Le mea leo lo iai tātou diaspora. Ia mana o mia leo o atu. So, o le tapenanga, ele o se kalapu le malanga. Ele o se au loku fo le malanga. O le malo. Ai o lai malanga i le sifai ngā malo ma le sia tunu. E iei fo i ia tūla fono mabaenga uma. E mai sa mea kau investment. Ia o le pui ngā le malo. E mo i lava o tupe o lo o ale maa o tātou tangata o lo i aifa. Ia a o vai ngā tupe fo i ale a isi fai ngā malo lo o ave i wha manuianga lava ia. So sa mātou malanga, ma le lo i asili, sa mātou whiloa ai fo i ma whaurulunga fo i o vai ngā umai e pe o na iei New Zealand o ia Australia. Ia au ma o le tāpenanga la le, ia iei tāpenanga a ia liko documents e taun whaatino. Tei mua o lo i o whaanga solo taimile nei. Ia a mautu mai lo mai ngā umale, on whaatino lo la i o whainga malanga. O le malanga fo i e kaunga o delegation. Ia mautinoa o se malanga e kele fesili al kako watunu. Ia mautinoa o lea e sau whai umatu vaenga umamwhaurulunga e mawhai o Natali fesili ia. O le isi fo i vaenga pitsilin tāua, ia o tātou bank account. Awa o le tūlanga lava ia e o loo iai ia tātou teo ngā tupe kongo kako ofisa konsula taitas. Ia atone iai fo i suinga o vaenga pe apa apea e iai le au tasinga. E wha o ngā tātou teo ngā tupe ia. Awa le mea ia sa whai teo ngā tupe tonu tātou ofisa o ampasa ese ia. Ngā i lava e tasi lava le au ngā i o le whaanga i o inga o le ofisa. Ai a whapea o le la iai le si source of fund. Ia o vaenga na e tau ona iai le a fo i le tāpenanga le ina ia mautinoa. Ia e malu pui le tātou watunu. Ai maise o le tātou malo. I on tūlanga lava lea o le malo i le si malo. Ma tātou whaalo alongia fo i tūla fono. Wai whape nā fo le tātou langona pe au mai nisi. Investors mai atunu i whafo mai i nei. Ia e whape nā fo i ona react le tātou malo. Ia ai atonu e olo iai tāpenanga uma. Ia se taimi o i luma. Ia ona ave fo i la i o le pepa i lunga le kāpeneta. Au i pēla o fesili i tātou waalele ma tāpenanga ua mauni tātou waalele. Ia o lau fesili o ngā wae o alfa i unga o le fesili. A le mea ia. So se maa lo e tāpena lele. Ia e kaun ka penga lo na anu fale. Ka penga lo na loto i fale. E le sau wa alele alu i orko ngā vau. E sau walu i kongol malai wa alele. Ia
O le vaaiga a le tatou wā fo'i. A whainga malo po o lava tōtonga, whaatōtongaina le tatou malai vaalele. O lava tatou hotels. E ke le kako infrastructure e kau kilo iai. O lo ngā lue pe tatou committee o task force o le vaalele. E tilo i le tāpenanga i lo nao te lenga. E le o whaapu mo fo ila le vaai se pito e tasi. Ia aulo o iai stepunga, se kako kilo mo kako investment, aulo ngā lue fo ia le kako task force lea, e whaabasenga, ia le kuainga tūlanga e whaatino, ai tato o nanga le whaabalele, ia o kako masangi le upule dry lease, ma le wet lease, ia o ngai o options umanga aulo o whaatatia mai po kalame, ia i to tono le 5 tausanga tato task force lea. Ono winga lai li mo tūni vaalele. O sa o leo lupi na ngano. O la au mautu. Ai o le ko kongo kako por kalame fuanga le kongo 5 tausanga tato task force. Apa ina mo tū vaalele o whelela lisi mei tato vaalele. Pasili umanga o le akari mulmuli aku pe ama o popo umakako fuanga ia. La yo o ali I o fai unga le I pa ia kuale amkang. Aia foi. O le fuafuanga foi nei le tau I. O fai tau atu le au fai ngō numa fio anga ne e fia I le soswani foi nei meto tino wha le ngai nei le pepe so o le tise. Valu sifululua. E fia se tupe ua whaata otoma ma oti le teme nei mo le whaamatu ina atu le soswani le tau I ai ia meto tino e le ngata I a inga na wha le ngai na ia o pisi nisi fo. Ia a tonu o te tau manatu le paketi gen pasia. Te leo mantua pe 5 miliona pe 1 miliona. E ia tato komiti o lo o ngafa mo tato ainga o pisi nisi. Ia o le sa umalanga le masina atua ia tunu I fafo. Pe ia sa pasi ai le pe palea. Ia le o te le o maua ia le au ilinga ma te o sol tato vaenga na. Pe ia o vaenga tupele na e ono fai le 1 miliona na pasi e ina I tato talo tupe. 10 miliona le tau I foi le mo sa fata. Sa moala ufso ta inga foi le fionga le sui fai pule. O sa fata lua. Sa ufsili iai po ua whaamatu hatu tupe. Wale sa whai lo mai o leo wa umana whaia le whai mo wha kapeneta e amataro. Ia e whamai e de i o atu as whaamatalanga po a whea e totongi atuai ia whaamunianga ia e awhi se lau le tangata. O whio ta o tuai le tapenanga le. O le mea tā ua fo I mai le kapeneta. Wa iai le ioenga le kapeneta. E le masalosalo lalo na whatau nuina. Pau lava le mea o le whaangalue ina loa I le tātou mtāngalue ngā tupe tūlanga uma. O le si fie whai asina pisi o mtāngalue ngā tupe le taimile nei. O lo tā pena tātou ta iala lumana I manui o Samoa lo na lua kako PDS. Le iei fuanga I launch aloa ia I le masina o me. Ia e mai se foi o le wa amata budget screening alu nei vai aso fa atino tato budget screening amatanga alwenga sai tasi ina ua mai a foi na tato a feloa inga ma tato so if I asinga pisi temi nei ia ele o tu uai foi ia fa atino nga lato nga alwenga I aso uma pe ona ia foi ia vaenga ia wai fa singa tele o tato pay out o le ufa matu uma I fa atino ina le e fua I lunga fai unga ka peneta. O a pela lau whiunga e ono a matei o na whaamatu uatu I le whaamunianga 10 milion. Ia e mauti noa oi ngei a pelila ngei. Ia ele mai ai fo a pelila o mwhai on whaamatu ina. Alau siri mon mui. O le lima se lau fast food wafe lea ua talia le kapeneta e whaumaina tutongi le fsoswani mo le toi ai a onga I tumaloi e whaleata ma o le vai maunga. E lima se lau fast food wafe mo le tu malo, pe lima se lau fast food wafe e au fia umai tu malo I tono le di o lea o le I mai au na tongi ia le fsoswani le. O le atu vai maunga ma le au atu pale ata. Ia mantua fo I o kako I tu malo ia. O le max o isi tu malo ia sifulu pa le suli mafia on tangata. O kako benefit ma le whamandianga le se lau 5 sifulu tala. Ia e whai a singa ke le o le afianga o le tupe o ngai whai sinko a kele o le mtanga alwenga o le tu malo o lea ua foi mantua foi o le fitus fu pasene le sa pa matu mua
O lea wa iei ma le tolu sifu pasene lea wa umona au mai le endorsement fo e tātou steering committee ina ia mawhai ona wha amatuuina wha awa wina ai le tongina o le maua mai le update isi tu malo ia ua tuititia lato operation cost o ngai mga e wha amalieina ia ngai mai ngai ia o ngale uti e whai sinko o kele ia e mantua fo i o le fua ai le tātou malo as long you're a district ia tasi te si malvan miliona. Pela o ina lea nga ia ile vai ngā tupe lea o le tolu sifu pasene munmuli o le tasi te si malvalu miliona ai tu malo lela ia ili me se lau pasu rote. Ia, it's a what? Tō kapeneta ia le mta upulea i leo leo foi e tolu famun mole le sa fama lolo tanga luinga o leo. O le uma wa tu tala fa pe o le watu uma il kapeneta le report yo su enga sa fai pe fama o nia famun mole. O te alo ia pe fa iunga kapeneta ele i o atu se mta upule mai lunga kapeneta. Ia, e wha lewina le nganga whaatai. Ia, tātou ai ngā tūstala e tūsai fwoi o le tātou pōkalame. Manatu ai o le au ngai o le tātou whai ngā mālo, te tai o le mālo, malana kāpeneta. Ia, o le longolongo pui ali o le malo le atunu e ala fwoi tai ala whai ngā whaavai. Ia, e mai se fwoi whai unga le tātou whai ngā mālo i lewa yaso, ma lewa yaso. Ia, e mai se fwoi tu atu lewa no le tātou ai ngā tūstala. Nisi fo yo vai nga o lo pia o ia lato si fia malama na ia mautino ai ia ia i pea le manino pea le mata le vai tūlanga o mai pea on patino ai tato tiute mawhaiva ia lau tapua inga sa moa ia pātai ia ai wha malu lua tipo watu malu i poenga ai ai fo i se upu a le tau ta mali ia ma le longo mali el whaafonga ia poto lava tau tai a sela nātu yama ia tātou whaamoi le atua le whai unga nei vai aso e momoli atua i soi fua ma le ola i le whai unga nei vai aso tātou toi wheiroa i fo i vai aso fo ia manuia le tāpua i mau mai le fionga le taitai o le malo ia ai mai se fo le tātou watunu i Samoa nei mātunu i whafo manu te leina le tātou pōkalana soi fua ma ia manuia. Most natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Sambo water, the taste of nature in a bottle. Skipper Tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on the great taste of Skipper Tuna today.